kumushakisha kubera icyaha yasize akoze mu gihugu cye cyo gufata ku ngufu. Dieudonné Ishimwe Prince Kid yatawe muri yombi ndetse akaba rwose azanagarurwa mu gihugu cye cyamubyaye cy'u Rwanda. Ni inkuru yanditswe kuri website ya immigration, ntago ari no kuvuga ngo ni ikinyamakuru cyanditse, ni website ya immigration nkuko hejuru hariho ikirangantego cya US Department of Homeland Security, sibyo, hariho US Immigration and Customs, byose biriho. Nuko Prince Kid wari waratorotse nyuma yo gukatirwa imyaka 5 yatawe muri yombi nyuma yo gufatwa nta byangombwa afite bimwemerera kwinjira mu gihugu cya Amerika. Bamufatanye muri leta ya Dallas. Nyuma yo kwinjira mu gihugu cya Amerika ndetse bakaza kureba bagasanga ngo arashinjwa icyaha cyo kuva mu gihugu cy'u Rwanda afashe ku ngufu. Ubwo yatorokaga nyine mu kwezi, kuko hano inkuru ndi kubona ndabona ko yakatiwe imyaka 5 mu kwezi kwa 10 ku itariki 14/23. Urumva ko hano mu nkuru zabo banditse ko yatorotse mu kwezi kwa 2024 mu kwezi kwa 10, ariko ibinyamakuru byo mu Rwanda byo natwe twese turabizi ko igihe yakatiwe ari 2023. Prince Kid ubwo igitahiwe no kureba, kuko murabizi nkuko muri no minsi mubizi uwitwa Trump, perezida wa Amerika, hari uburyo yazanye ko nta mikino ku muntu wese winjiye mu gihugu cya Amerika adafite ibyangombwa. Cyane murabizi ko bari kugenda babagarura cyane bari kugenda bagarura cyane. Nuko nyine bari gushaka uburyo nyine agarurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo nabagaruwe mu gihugu cy'u Rwanda muzabibona nyine, mujya mubona ko uburyo bigenda iyo umuntu agaruwe cyane adipotinzwe abenshi rwose uburyo bigenda murabizi. Uza hari amakamera yuzuye. Hari icyo ntaramenya neza, kuko hari bivugwa ko iyo utorotse ngo ko bavuga ko iyo utorotse ngo ushobora guhita ukubirwa kabiri igihano wari wahawe. Ntabwo tubizi neza, ndaza kubaza amenye, kuko Prince Kid yari yarakatiwe imyaka 5. Niba rero bakuba kabiri koko, ubwo urumva ko yaba ibaye 10. Nukumenya neza nyine niki kigiye gukurikiraho. Ese koko iyi nkuru niyo, kuko yanditswe kuri immigration, US Immigration, nukumenya koko niyo. Ariko urabona ko ino nkuru 99% ariyo, kandi urabona ko yasize akoze ibyaha mu Rwanda. Bavuga ko yafashe ku ngufu. Iyi nkuru yo yandika ivuga ko yafashwe ku ngufu, ko Prince Kid yinjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko, kwa kundi bijya bibaho, ndetse n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda cye n'inkiko zo mu Rwanda zikaba zamushyizeho waranti yo kumushakisha. Abenshi twibazaga Prince Kid byagenze gute ko yasohotse ntihagire ibintu bivugwa byinshi. Urabona ko ngo the Prosecutor General of Rwanda issued warrant of his arrested for rape October 29, 2024. Urabona ko bavuga ko uyu Ishimwe Prince Kid yinjiye mu gihugu cya Amerika mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasizeho warrant imushakisha nyine ko yafashe
ku ngufu, sibyo, mu mwaka umwaka wa 2024 mu kwezi kwa 10 ku itariki 29. Nuko nguko bimeze. Ubwo witwa Prince Kid, nyuma y'igihe kinini abantu bibaza se Prince Kid ari hehe. Nyuma y'igihe kinini n'umuntu wese avuga ati Prince Kid we na Elisa bari he, nyuma yo kubakoza ubukwe bose tukababura. Nyuma yaho gato tukaza kubona Elisa postinga rimwe na rimwe bari kumwe, wenyine yipostinga, yatawe muri yombi. Ariko ikigaragara cyo nuko icyatumye atabwa muri yombi urebye nuko ni kwa kundi bashobora kugufata ugasanga uburyo bagufashe bareba bagasanga izina ryawe biracyariho ibindi byaha. Kuko ikigaragara cyo nuko cyambere cyo bivuga ko yafashwe yarinjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Nyuma baza kureba bagasanga ngo ubushinjacyaha bwo mu Rwanda cyangwa n'inkiko zo mu Rwanda zamushyiriyeho search warrant yo kumushakisha ahantu hose ari, kuko icyaha cyekwaho cyo gusiga afashe ku ngufu abakobwa, ndetse icyo cyaha akaba yaragikatiwe imyaka 5 agatoroka. Nuko ubu tugiye gukurikirana ibindi, turebe se bimeze bite, ese koko nibyo, ese nagarurwa mu Rwanda bizagenda gute. Arabatangiye kuvuga ngo iyo utorotse ngira ngo urukiko arigiye bagukatira imyaka akenshi ngo bahita bayikuba kabiri. Turahita tubaza neza tumenye ese koko Prince Kid imyaka igiye gukubwa kabiri ari 10 yari 5, ese kuko igiye kuba 10 bigiye kugenda gute. Niyo ndabona hano hari hariho na ex yabo yitwa Elo Dallas, ubona ko na ex igenda ishyiraho inkuru z'abantu benshi bagiye bafungwa pe, cyane pe. Mujye muri kuri Twitter mwandikemo ngo Elo Dallas, harimo abantu bagiye badipotingwa, sibyo. Hano byari 24 kandebe hano muri uko kwa kabiri, angani mu kwa mbere ku itariki 9, mu kwa kabiri kuri 24. Hano barango Mexican National Youth Protection nawe hano yari yarinjiye mu gihugu cya Amerika bitewe n'amategeko, ariko urabona ko benshi bajya muri Dallas. Nuko nyine dore ngibi no kuri Twitter biriho ko witwa Ishimwe Diedene w'imyaka 38 yatawe muri yombi kuko kwinjira muri Amerika bitemewe n'amategeko muri leta ya Dallas, ndetse bakaba barasanze yarasize akoze n'icyaha cyo gufata ku ngufu mu gihugu cy'u Rwanda. Ku ruhande rwawe ubyakiriye gute? Ku ruhande rwawe ubyakiriye gute kumva ko witwa Prince Kid yatawe muri yombi?